Znakovi koje ne smijete ignorirati. Nedostatak minerala naspram predoziranja. Minerali su esencijalne anorganske tvari koje ljudsko tijelo ne može proizvesti samo, ali su nužne za gotovo sve biološke procese, od stvaranja energije i regulacije živčanih impulsa do izgradnje kostiju, zuba i hormona. Iako su potrebni u relativno malim količinama, njihov manjak, odnosno deficijencija ili višak, znači predoziranje, može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema. Moderni način života, osiromašena prehrana, stres, kronične bolesti i nekontrolirana suplementacija čine ovu temu važnijom nego ikad. Minerali sudjeluju u regulaciji elektrolita i ravnoteže tekućina, prijenosu živčanih signala, kontrakciji mišića, stvaranju enzima i hormona, izgradnji kostiju i zuba, te naravno imunološkoj obrani. Dijele se na makrominerale kao što su kalcij, magnezij, natrij, kalij, fosfor, te elemente u tragovima, poput željeza, cinka, bakra, selena, joda, mangana, kroma. Ravnoteža je ključna i manjak i višak mogu biti jednako opasni. Zašto dolazi do nedostatka minerala? Najčešći uzroci deficijencije uključuju lošu ili jednoličnu prehranu, zatim pretjeranu konzumaciju procesirane hrane, kao i smanjenu apsorpciju, na primjer kod probavnih bolesti. Također, povećane potrebe poput trudnoće, stresa ili intenzivnog bavljenja sportom mogu dovesti do manjka. Dugotrajna uporaba određenih lijekova također ima svoju ulogu. Nedostatak se zapravo često razvija postupno, a simptomi mogu biti nespecifični, zbog čega se lako zanemare. Zašto dolazi do predoziranja mineralima? Predoziranje se najčešće događa zbog nekontroliranog uzimanja suplemenata, kombiniranja više proizvoda s istim mineralom ili pogrešne procjene da je više uvijek bolje. Smanjena sposobnost izlučivanja, primjerice kod bolesti bubrega, dodatno povećava rizik. Važno je naglasiti da se predoziranje zapravo rijetko događa hranom, ali često suplementima. Kalcij. Kada govorimo o nedostatku, mogu se pojaviti grčevi u mišićima, lomljivi nokti, osteopenija, osteoporoza te trnci u prstima. S druge strane, predoziranje kalcijem može dovesti do bubrežnih kamenaca zatvora, poremećaja srčanog ritma, kao i smanjene apsorpcije magnezija i željeza. Magnezij. Kada ga nema dovoljno, može se javiti umor, nervoza i tjeskoba, grčevi u mišićima kao i nesanica. S druge strane, predoziranje magnezijem, što se najčešće događa uzimanjem suplemenata, može uzrokovati proljev, nizak krvni tlak, slabost i poremećaje srčanog ritma. Željezo. Nedostatak željeza može dovesti do anemije, bljedila, umora i nedostatka zraka. Predoziranje željezom može uzrokovati mučninu i povraćanje, oštećenje jetre, oksidativni stres i povećan rizik od infekcija. Željezo je zapravo primjer minerala kod kojeg je razlika između korisne i štetne doze vrlo mala. Cink. Nedostatak cinka može rezultirati oslabljenim imunitetom, gubitkom okusa i mirisa, sporim cijeljenjem rana i problemima s kožom. Predoziranje cinkom može izazvati mučninu, bolove u želucu, smanjenje bakra u tijelu i poremećaj imuniteta. Dakle, bakar. Kada ga nema dovoljno, može doći do anemije, neuroloških problema i slabijeg imuniteta. S druge strane, predoziranje bakrom može uzrokovati oštećenje jetre, neurološke simptome i oksidativni stres. Važno je napomenuti da bakar i cink moraju biti u ravnoteži, jer višak jednog često uzrokuje manjak drugog. Sada prelazimo na selen. Nedostatak selena može dovesti do slabijeg imuniteta, umora i poremećaja rada štitnjače. Predoziranje, poznato kao selenozis, može izazvati gubitak kose, lomljive nokte, metalni okus u ustima i neurološke simptome. Sljedeći je kalij. Nedostatak kalija može uzrokovati slabost mišića, grčeve i poremećaje srčanog ritma. Međutim, predoziranje kalijem može dovesti do ozbiljnih aritmija, pa čak i do srčanog zastoja u ekstremnim slučajevima. Natrij je, zaista ključan mineral, ali i njegov manjak i višak mogu uzrokovati ozbiljne probleme. Nedostatak natrija, poznat kao hiponatremija, može dovesti do glavobolje, zbunjenosti i mučnine. S druge strane, predoziranje natrijem može izazvati visoki krvni tlak, zadržavanje tekućine i povećan rizik od kardiovaskularnih bolesti. 5.
Znakovi koje ne smijete ignorirati. Bez obzira radi li se o deficijenciji ili višku, postoje znakovi upozorenja na koje je važno obratiti pažnju. Kronični umor bez jasnog razloga, učestali grčevi, nepravilni otkucaji srca, promjene raspoloženja, probavne smetnje, kao i problemi s kožom, kosom i noktima. Ovi simptomi, znate, često se pogrešno pripisuju stresu ili godinama, a pravi uzrok može biti mineralna neravnoteža. 6. Suplementacija, dvosjekli mač. Dodaci prehrani mogu biti korisni, ali i opasni ako se koriste bez dovoljno znanja. Najčešće pogreške su uzimanje minerala preventivno bez analize, kombiniranje više preparata, ignoriranje interakcija među mineralima, te dugotrajno uzimanje visokih doza. Zlatno pravilo, dakle, glasi: testirati, procijeniti, ciljano nadoknaditi. Uloga laboratorijskih analiza je zapravo ključna. Krvne pretrage, ali i analize poput mineralnog statusa, pomažu nam razlikovati stvarni nedostatak, funkcionalni manjak i toksični višak. Bez mjerenja, suplementacija se zapravo svodi na pogađanje. Potrebe za mineralima, znate, razlikuju se ovisno o dobi, spol, tjelesnoj aktivnosti, zdravstvenom stanju i naravno genetskim faktorima. Ono što je za jednu osobu optimalno, za drugu, može biti štetno. Uravnotežena prehrana ostaje bez sumnje najbolji izvor minerala. Cjelovite namirnice, povrće i voće, orašasti plodovi i sjemenke, te kvalitetni izvori proteina, sve to čini razliku. Hrana rijetko dovodi do predoziranja, ali učinkovito sprječava deficijenciju. Minerali su zapravo mali po količini, ali golemi po značaju. Nedostatak i predoziranje dva su kraja istog problema, neravnoteže. Ignoriranje simptoma može dugoročno dovesti do ozbiljnih zdravstvenih posljedica. Prava strategija nije slijepo uzimanje suplemenata, već informiran, individualiziran i umjeren pristup. Zdravlje ne dolazi iz ekstremnih doza, već iz ravnoteže. Hvala na pažnji. Molim vas, pretplatite se na kanal.